Khulumbaikha takukte bukuk songno tai lamsogo norogno ani o channelo tini ang nongni bagai ketal kaisa job notification ti phajauka omongkha Assam University Silchoni hoite norok o web page o thana hangangke type khaidi www.aus.ac.in obongkha bongni web page norok just kisa tolo thangkangkino nuknai kaisa rate kobai sijak application in prescribed format henai norok oro click khaikeno bongni joto notification norok nugui manai just click khai dibaisa omongkha boroni notification rwmani o jaga chung nugui manai tamo nangkuk marok puilano tongo finance officer kaisa no post UR ni bagai scale of pay engkha 1,44,200 level 14 eligibility engkha master degree with at least 55% marks tongnai tai logi 15 years of experience as assistant professor haikeba 15 years of administrative experience rok tongnai next engkha Hindi translator ni bagai kaisa no post URPWD blindness and low vision scale of pay engkha 35,400 level 6 qualification tongnai master degree of a recognized university in Hindi English ni subject tai desirable design working knowledge of computer application tai below 30 years ni age na nangnai next post ni mungkha junior engineer kaisa na post yor ni bagai scale of a 35,400 qualification tongnai 3 years diploma in civil engineering working experience tongkhe belanya sabo below 32 years na nangnai next tongo lower division clerk scale of pay 19,900 level 2 vacancy engkha yor ni bagai kainai kaisa OBC ni bagai takaisanka EWS ni bagai and takaisanka AC ro ni bagai qualification tono nangnai plus 2 tai computer knowledge tongkhai certificate tongkhai belanya sabo age below 28 angna nangnai next tongo library attendant scale of pay 18,000 level 1 vacancy engkha kaisa yor ni bagai kaisa OBC ni bagai takaisanka PWD deaf and hard of hearing takaisanka kaisa tongo ST ni bagai qualification tonangnai madhyamik pass tai desirable certificate course in library science tongkhai belanya sabo below 28 years na nangnai next post engkha laboratory attendant scale of 18,000 level 1 post tongo 4 ta kaisa engkha UR ni bagai tai kaini engkha URPWD ni bagai and takaisa engkha one deaf and hard hearing and indicated multiple disability taboni bagai qualification nangnai madhyamik pass working knowledge of computer application tongkhai chabo below 28 years next post mungkha MTS scale of pay 18,000 level 1 vacancy engkha one kaisa yor ni bagai kaisa OBC ni bagai then OBC blindness and low vision tai kaisa SC tai kaisa ST ni bagai qualification tono nangnai madhyamik pass then working knowledge of computer application tongkhai belanya chabo tai age engkha below 28 years tabuk je sanamongkhe non teaching post ni bagai Difu campus o jaga engkha puilan tongo assistant register scale of pay 56,100 level 10 kaisa yor ni bagai no qualification tonanai master degree with at least 55 marks tai 3 years experience in supervisory capacity in educational administrative or conduct of examination age na nangnai 35 years ni bisingo next engkha section officer post engkha kaini no qualification tong nangnai bachelor degree tai experience tong nangnai handling education administration central admin exam accounts and finance tai next post tongo personal assistant kaisa no yoran bagai qualification tongnai plus 2 pass shorthand and typing speed
তাই সার্টিফিকেট কোর্স ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন তাই সার্টিফিকেট दङ साव डिप्लोमा इन सार्टिफिकेट स्टेनोग्राफी ताई नेक्स्ट जोंहा लोअर डिविजन क्लार्क काइसन पोस्ट इयर बागै सैलरी इनका 19,900 क्वालिफिकेशन तो नांगनाय +2 एज नांगनाय बिलो 28 इयर्स नेक्स्ट दङ लेबोरेटरी अटेंडेंट काइसन इयर बागै क्वालिफिकेशन तो नांगनाय 10 पास बिलो 28 इयर्स ओ जॉब नरक एप्लाई खायनानि हिंगे नरक ओ नोटिफिकेशन वाइसा नायनायदि आं आंनि डिस्क्रिप्शन बॉक्स नों नोटिफिकेशन दिनाय तेयाव जागा एप्लीकेशन फीस नरक पेमा खायनाय 500 रुपीस जरा यूआर बा जनरल बा ओबीसी नितै जरा एप्लाई खायतने रक ताई एसटी एससी पीडब्ल्यूडी बन बागै तो सैजागर कोनो रां नांगे बाट पोस्टल एक्सपेंसेस नि बागै 200 रुपीस रनानै सैजाक ताई मोड ऑफ पेमेंट खा बनेर एकाउंट नंबर जाक दङ एनईएफटी नि इको बैंक नितै नरक अब नायनायदि ताई सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज नरक सेन्ड मा खायनाय ओ जायगा जे माध्यमिक एज प्रूफ डिप्लोमा डिग्री एक्सपीरियंस जे तमनि रिसेंट ऑफ प्रूफ ऑफ सैलरी जतनो जे तमन नरक सेन्ड मा खायनाय ओ जायगा पोस्ट अप्लाई फॉर नि जे तमनि ओ जायगा बनि फॉर्म जाक दङ मका बनि फॉर्म नरक और नगि मानाय पोस्ट नि बागै नरक एप्लाई खायतं बो कैंपस नि बागै इनका नरक फॉर्म फिलअप खायो ओ फॉर्म नि लग लगिनो नों डॉक्यूमेंट्स रुई सेंड काय हदि बेलेखौनो हामबाय नरक भिडियो नायमा बागै खुलुमबाय क्या।